Jumatato na indo mwancho murigereri bonekero genderete ko bwatemero birionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu Gusii kerto kwariganime Emanyie Jumatato ere tokumanye nara ya to kwariganirete ase wekirano na mange habereka korekana kurwa semambia yarenge ntambe goika chinse chigabono chiabono margoba litukeri gari ya Jumatato tariki 15 nebero mutenyo kanu mwaka bwekiri bubere na 23 nekero wana inde toroche bunabara ya banke nigo bagenderete ko mochobo mu burya bwa Azimio la Umoja wa Kenya so taona nigo barengete goturubania emerobero ya magendero imeyense ya Kenya Wanchumurigereria hayunga teto chikomurekera senchera yobo imegendera gotubwati agwetera nsemeria mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na boga nsemeria YouTube na boga chana buna Ndizi TV News aso mutandao Twitter na boga twitwetera @Ndizi TV News boigo na boga sange kerengerero kya mo 9twetera se namba era se screen yawo kore nitangani kegima digatoranyora egati harto kwariganirete asenchera ere yobwenye nera ya najite kineke eganza kubeka mangana y'obuoyo ekana ya kibesa Jones Primo abalemi be murunganiria soko no cyo wekibesa cy'obuoyo no kugani baganiriye gatambokero kya bwango koimukirwa ndati ya bayiboli ukeringa murenda abana baino aiga bani babara ndire tamwe ngima lakini bona abantu babwate gasie nabakora nino abayiboli ekaro chiskuru chigo sie kwa Bible renda abana baino kuna kuko boli kurwa sabarai waenda simu ambao tunakimbia tu kwa streets hatujui mambo ile tunasema ntori bali mekero toko robekana buna Azimio goikoko gani kwa mo Kenya koigwekana otebire oparanya Mwanchi murigereri bonayo munaenda mange tugo kwarigani tokumanya senchera ere yobwikirano ere tariane Everline Osero kero tokwatirana na Joshua Auta kwene kya buna wikere asense muyimanyiriro retirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Tokwari antoya chake bene korwa se county ya Kisii awase umurobiri bwo tegererwa wekine kikegetuwe bosyo bwebunge ye county ya Kisii kobwatkana nese media etenereto korika bakolemerema se county ya Kisii ya Public Service Board nigo yaswaritko lya gatano akerobono bagenderete gotegerana kumanyana ki ose aba bisakorwa senseme yomba chigotigara semeremo ose niga monchureri abo chikokorekana asige karokeri tokulia lero nigo bono bali koboko ensemeria Public Service Board ese county ya Kisii baikabusyo bwebunge likonyara ko ereki bamanyete igoro ye board ye yanenchira yabirge kulika abantu ase serikali ye county ya Kisii ani gago chama ga y'umwananchi omukuru ase county ya Kisii go ikabusyo bwebunge asokonyara gotse bune board liko balika abantemere mu ase county ya Kisii enyare gotuguterwa ase kerenga buna nigo babere bakuremere meju asenchira yo gwanchireria egento kerete abante embeo sabakuremere membeo gotoka ase serikali ye county ya Kisii na ngagendereta gukorekana bono wekera abamenye be county ya Kisii baganye to mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati ko bwatoka marieta yabakori emirimo embeo batebekanire ko bese county ya Kisii ase babwakanwe mesara kurende batari gukora emirimo ase county. However, it is the mandate of the County Public Service Board to source staff for the county government when it is satisfied that there exists vacancies, that there exists budgetary allocation, and there exists need from the line departments and the user departments. So in a nutshell, Bwana Vice Chair, did you preach any law in reacting to decisions by the cabinet as requested by the county secretary? No, we did not preach any law. Did you do this for your own benefit or the benefit of the people of Kisii County? We did this for the benefit of the people of the Kisii County. They are saying that by so doing, by you complying with the request by the executive, you preached the Constitution. What do you say about it? We did not preach the Constitution of Kenya. We acted within the law. Now, the gentleman is saying that you as the board
contravened the law. We did not contravene. Converting casual workers, their terms of employment into contracts, and subsequently into permanent and pensionable. Gotigana ibono kumurekera yandagendete okorekana se chinse mochinde ekamate gusangire birengere rigoro yokro weji basari ase wodi yabwekani gegendrete kunongya soweme bali babete bakwirikia bachikonyara chi basari ichio aniga gocha maiga ya kire wodi koboto kuro shilingi chi milioni 3 no governor we county ya Kisii ejira konya mangana alengete chisemi okubwatwa wechi basari echone kirenga kyoko konya barokiwa bali bakorwa ase chiamate kitari kwenyara anene aso kubasira n'ekibesa kingi kirabakonye aso kwegenderera n'amasomabo nabano nigo yaenekiwe buna bali bonse babere bakweriki aso murubireyo mbakikonyora kibasari kirabakonya se amatukari bose muri kito dipo nasanya nabwatoroboti uru Maigayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubwato kajibasari ya milioni 3 chiasechi ward meye county ya Kisii nigobone komiti ye ward yabogeka egendereto murobirio ywe elio abarokiwa banyare gusirwa ase school fees tuagende ile turu mangana ya yifom na rayo roje togendrete korosya mambia na mambiende tukagirete kubega toreji bese kero muntu anyore kibese chiaye ase umwana agasoma muntu akonyore basari n'umuntu umubika nande go anene mono twabekire a committee team at task ya make sure ya scrutinize the byonsipi kere form korige were ya make sure omuntu wa pride abayibuli bae nkorubweka ward elinde kibaze cyabageka kitigara ko becabageka yende getangani komtie nabego gete kyagero mu MCA gabari baga kabisa bakolega kulingana n'eli chiko iliko bagai yaperie basari etabwa ten interference ngukwana no munyakirogo we kamati ywe nigate abanga bonsi abo banyara goichore jibasari echo mbachikonyora bonsi bwanchire libonde botayo aiga ndwarigire tienge kiro mundu konyora ange kiro mundu konyora chibese mono chibese chi 1500 babegete ko county chiigoro ase abana bali batari kwenyara lakini kulingana na abana bara apply bindebi naboto comment abana bachibese chibeigoro tingira neri tukutoligete go wikange gukora ase ngento ditukora no tokora konyora tolenga toto ase abana balenga ba apply na ande babere through so that from there bakora location yechibesa anyali tibesa bagenda baso a committee ywe boigoni go yakira umugavana we county ya Kisii ngambia mono ase jibasari eri abarokigwa banyore chinga kichingororo ase amasomabo tetana utia wananchi eyarenge igoro kwa the forms we were given chainge 1000 onege tonko wache governor yaito next time round gakuru forms amente chi forms chike non 2000 arafu ne chibesa na chirocho amente ko 3 million to at least 5 million abu na bokero mwananchi akoba sorted ensemende bali no bare makurwa ase wodi yu yabogeka na baroboti batigiri magega ase bakangambia mono ase bono engake bagotebanga mbatigiri magega nigo bayinyorwa county government munyene lingambia mono sana yaliko organize abantu bale marete matuka kuru maega bindi bigokorwa bantu bale marete tutaikomanyanga ibyo kororugukira kinie mheshimiwa Arati tunampongeza na nje ngumpongeza saidi pamoja na MCA yaito oyorungana Richmond egasiba akoldera se basali wonderful munabona bale mavu vamindu balingo present banyole form yeje baijoiri more than 100 igonga no mugoko mono nande to kupongeza nga gatubwadirane tuskikis county tomoto ase boigoe komiti ya nyara koboria na gusegeta abarokigwa ase okubeko mukia asa masomabo eri banyare koba abantu bengencho litukoria mambia twira ni rimbia mono na nditogoteba abana baite baende school basome kiagero mweshimiwa itorare ready kubaire school kuripoti regeta seni Ndizi TV kurwa samagacho yechi abisi cyo mu MCA we ward yabogeka uyo gotoka imeye bunge ya Kitutu cha South imeye county ya Kisii eletalia nendipon asanya Mbia mono muri keito dipona sanya ase oroboti rurikira ntugutena nayo nigo tokwenda se county ya Nyamira ustorena abalemi bekemeriye chae nigo bagendrete gukwanira iguro yo konyora moyo ayo bangi baba tena tibaranyora no nyamagega hiyo kwerikya
Aya nigagocha kiri otebekana buna nigo bere bakono chwa chibesa chiabo echibatamanyire nasi kichiabete chikono chwa egento bono bagendrete kwe murunganiria kera gas factory ya kebiriko kati ya bare mikuru asenseme yo bakora wanomo mo bateneri niga batebire buna baranje serikali komike getambo kiro kiabwanga note buna bare minigo bagendrete ko chandeka ko batekana buna serikali nigo ya berege ko baumbia anekyo mbekerigete netamangane cha KTDA amo nebyombe binde ko muchigwa asoko no chibesa chiabo no boyo bakwaewa nonyana bonigo baganire merobere mekera nuko bekwa asoko bwato kwa moya yo kora batana nigo bakona chwa chibesa chinyinge na nigo berigetie korende wekera moyo niye kwabera umuchando munene amangana ya aleta teribere linene yo kona chukwu boyo na bono ni ntwato stwete kiagera ekoreki ya koretwe no ne body ya kebirigo ni chipot chionsi chichi factory cha KDDA undeta yo manyete toya bwate tia sobwango mono tokanyoranga magosa ga kore tukuru Nairobi headquarters no ene body yoka ya KDDA Orlings nja manyete manganaya lakini abantu be department ya green leaf iliye kurigelia mangana yoko akana chikiro cha green leaf nera ya najite kineke eganza kubeka mangana yo boyo ekana cha chibesa chionsi primo ekagera siripu chikacha chire 00 asekero mulemi ayo ara mangana mabesana tutagania bo na indi kuchimutwe lakini rende wetera se okomonyoka kwa bwango mono epodi ya runo jai karanza egancherana tiga chibasa chirikira na somulemi na ende bagendera kuna chusiringi sana mune bare kuna chwa paka chiere oboyo bado mbura se factory yaitu na bobole yange 1500 na bomogo cha muye asa masharti ya mororo na bora gure cash 3500 gose anya kogenda kubima chikiro na bokwiro boyo against Togotikana nayo nigo omokonyi bwomonogeri webunge ye county ya Kisii Jacob Bagako ibigoro mu MCA ward ya Masige West abereka okwanira igoro ya machibu ya matemwa manene y'umwako eta na gotogia aboro kiwana bigo chiskuru au asogokore ya asa matemwa yo nigo atebire bune serikali nebegetemiro bire isaine ya nase ward yo ya Masige asokonyara kone kibuna ngo kiniare ebirengo byechisemi asenseme yo naboniga atebire buna okora bigo chisukuru hagati ya besukuru ya Nyabisase negero mochengo gochia ase abamenyi benseme yo nakobori abantu bagendrete kobwa ose bagendrete kobwaterana asokone kibuna nkonyara gosira amangara ngete chisemi anase bunge ya Masige West skuru ya itinari tubatena nase wodi nabo gasimu basa county Nyabisase ebwata abana bayitandikira kwibere no mu prince of skuru ye okorega singe n'abali baye kubaterana umwako eta ebakora amatembiye sana yagere twakira tuense senge cyukosegeta marekise abantu baminto twabatebe hore ntabane skuru yako skuru yeto na tubata ya create employment abana ya rentra na uchumi ya saya Nyabisase yaberege kego chenchi egente kanana tokurire mono murabona twaro kibasa ri asamane kufanya mane wechi sekondari tunanjega na nguru tiana na tatabana bakosoma within ase ward ya chisku chirare ga mna Nyabisase twatwaro gare gyonse nechinde bya mono sana basegere chikonywe eje tokonya ange goja gare twacha mostly ase ngejo kumotivate abantu inyora ngumana urabona fomfo ekucha yakura matemo mwako balba mwabale ngo mwako weta twacha kusawa dirasa njo kubaye ebya gumbale bali negera batwaro mukina barabo egero mwako na Nyabisase kole bya mono omune yakolete nande bekiela lesa chiskuru chini chitakorete bya yonseri na chini chiranya chenge na chechibe chiko improve egera chikine tokini uchumi ito na baga bana baitu basonga bacha utokonyaki sechinga kichiko igo MCA ward yo ya Masige West Jacob Bagaka nigo wana mentre kote yabuna inse yo bora ya nase ward ina ne kibuna ukinira magendro na kote yabuna serikali kare chikomenda chiwe chechi basari na ene kibuna chinka chintakana wana wale bakuru chinga stari kwenyara na wabako wabatanga ni konyora chibasari yechio nigatere buna serikali ya county ya Kisii nigebege temero bere isene yoko ene kibuna ambacho kinya ekerengo yechi basari eria baro kwabo babe bago konye kanene kurwa se chia mate chitari kwenyara na kubona barayibonse kurwa se county ya Kisii kwene kyango bwatira na bare eriyo wekerania umurobero bwosira kisemi me county ya Kisii Masige West mwana tari otari school na ba join junior secondary ba join school
egento kirekera no bole maruwe chibesa toro ti form chi basa ria senjogo icholi eliba icholi banyoro mokonyi moke etoro ti basa cha 3 million lakini bono ese budget yegocha tu abekira 5 million egera baria bakabatanyorete tamu yegocha onyoga abantu bakonyora bonds igo county ya Kisii yonsi na intino mamsio masege west etobeketa magana ya masomo motu ne skuru yetu nya bisase ne atobwate muna skuru to koroketaya eraje gotokonya ekero kiankyo of course in the next week skuru ndigo sie kuchakera tariki 20 skuru tinga kosie kachire chonsi chise connect primary kerinda atia baiboli nkeringa murenda abana baino aiga bani babara ndire tamu engima lakini bona abantu babwate gasie na bachokora nino abaiboli chiuke chibiro mwana goche especially mwana manyaroka o make sure ngo mwana no cha sango taragochi ense ya sare kire nechi simito to atwara bono cha chiko ganda Facebook cha ganda ko Twitter akonyoro mwana oligere iri onyomiro chiboganda to kama hiti yako era online ni eko igora kira aba iboli bateke ya bana baba especially baba isikito bwate o make sure ngabana baino biya bale se pakanda bale ne school na ba ko ba umokia muri kichibesa e pasa to kurugera kachibesa na bera bete konya lakini ayebno moiboli ko ganda ko romokia asancho somia bana Mwenche umurigari bano togotikana nayo nigo muraibense Dr. William Samuel Ruto aberega kwene kiabu namba begetemero bere yogo chore kamati area itineta mangana human resource yoko ene kiabu na ngo sansorera mangana area agose ogo Taiwan kore kwa bere kwene kiwa asegati serikali chechi county nabo igo serikali nene igati ya mangana andamanke korengana no muraibense William Samuel Ruto nigate bere bunegangene no gochikone kibu no kubwaterana kwa imenkoro rogati serikali chechi county nabo igo serikali nene asate biro no bwama tobuni go buranyare go konya soko agachense ya Kenya anasoko kinya mangana rengete uchumi gati ya yanda naboni gamurekere mono amangana rengete tobo chino asagote yabuna ne reme chande genreto go chikune serikali chichi county egenda tebire buna mbatugo twaro bwama tobya gati serikali chibire e county nabo igo ne serikali Ruto yobaga ko yakwana ya chinga kicho ko bwatuke metungi embeo yokoyana asenyoma yobura ya state house mi omucho Nairobi nigo boigo agokera ukubwaterana kwebyumbe awa gusaba bwatani au kwene kiabu na sector yobochenu yaberekego kiniwa asana nete unika mati yego chigo chorwa nigera chigo konya mono ase okurenda gosekorigereria obokoreri bwabo bisa bense mu yobochenu. We are going to now inaugurate the Kenya Health Human Resource Advisory Council that is already provided for in law, and we have asked the county governments to provide the membership of this board so that we can use it to address some of the challenges that we have, whether it is challenges to do with the coordination between the national and county government, whether it's the challenges of personnel, especially personnel issues, teachers, not teachers, but doctors who are going on study leave, how we are going to work with them, how we are going to iron out some of the issues that have been raised by our health workers. And I think we now have a template on how we can resolve these issues in a way that gives everybody a chance around a table. We have also agreed with these good people on the subject of the primary care unit, because that will be the lowest unit that is going to account for the resources. And we have agreed that in every sub-county, we have identified 315 primary care units. And it is framed around every sub-county. Na gotigana yubono mwancho mulikire tumurekere chinse mochinda lyagendrete gokolekana ne libuno murayibwense William Samuel Ruto boigo ni gobona nyarre kobolia enseri ya Sudan ane kibuna okurobekana na boigo ni segichika mtako ne kibwensejo ngonyara chirego eka omoli Ruto ni galegati yabarai awbono batumwa sense yuko nyara koine kyomurembe kurwa ase chinse mo inse yekyombekerekia igadi gati yabarai yabo ngamo no murayibwense ya South Sudan na Salva Kiir
omurai wense ya Uganda Yoweri Museveni, omurai wense ya Djibouti Ismail Omar nabo igono omurai wense ya Somalia Hassan Mohamud obono babiri gukunyara kwane kibuna omurembe nkone kigure asense ya Sudan abwase bono kisegi kyaso irasirituko ya gatatu nanyana bonigo abarinkoria osaba manyi bamarore abo babere bakote bakwene kibuna abantu wetani 250 abatigirwe kingoma ikibagenderete kubwenia ase kinyagetari ase abantu wetani emeyemo baine kiwego siria amayimabo kiseye kinonyana bonigo cyabere kigotenenia obosombi wetera sembeo nene asensemo ya Khartoum. I have 3 suggestions to make. That number 1, as IGAD and as heads of state, that we ask for an immediate cessation of hostilities between the combatants. Number 2 is to move with speed and conclude on this one matter, on the matter that is causing this whole problem. We provide a mechanism as IGAD, together with our partners, on how this single matter of integration of RSF is resolved. The timeline is resolved. We should not allow this single matter to torpedo the whole agreement and the efforts of many Sudanese people, Sudanese institutions, IGAD, AU, and the UN. We should not allow this to go down the drain. Wanchumulikire bono nyira chisege choni go chire asense ya Sudan gati ya wanajeshi woka banyene yibon tuwate military na paramilitary Everline Osero paramilitary na wanajeshi bali bakolende abamenyi bensemeyo na military bali bakolenda esensete basekurwanirwa n'abantu kurusiko yonsege kigenderete ngati ya wanajeshi asenseria ya Sudan. Tokwera no aburendi mbo kigotinye wa sensemeyo eriyo anene ubugima bw'abamenyi bensemeyo beboko ba asaroro mwancho muri rero togotikana nayo nigo omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi aberega kwene kyabuna serikali ya Kenya kwanza nebegete 2 yo kwene kyabuna nkobokire uchumi yense ya Kenya okwana kurwase county ya Mombasa niko Musalia Mudavadi atebire bunega ngene serikali ya Kenya kwanza no kwene kibuno kubwatira nankororo azatebire buna nebegete 2 soko nyara gukinya mangana uchumi aseno nabo amurekera mangana arengete bottom up economic approach na soko nyara gusida bali batari kwenyara no nabo ni gate birabuna serikali ya Kenya kwanza soko bwatoka egigante gechibesa go cyase byombe nencheremo yoko nyara gukinya uchumi aiga sense ya Kenya. We are facing challenges in terms of the value of the shilling vis-a-vis the dollar. These pressures are coming through, partly because of global events. We all thought that maybe the issues of Russia-Ukraine would end very fast, but it is becoming apparent that this has now extended beyond anybody's imagination. And we have no clear-cut answer as to when that can subside. Now that has affected global supply chains. We are also seeing a situation where the pressure in the bigger economies is now coming to bear, and interest rates are rising, and in the process the issue of the dollar vis-a-vis other currencies is beginning to bite. We need the foreign currency coming to our country. And the primary foreign exchange earners for us is, of course, our agricultural exports and tourism. So, if our exports are not doing very well out there, whether it is tea or whether it is coffee, then our fallback position is tourism.
Aba obisasa nsemo yobo chenu anena se county ya Mombasa ni goba enekeriwe buna serikali ya county inebegete mirubiri isene yoko baikiraniria amagani yabo iroko bakonya kurobo koreri borobu yago cyase abananchi ayangorengana n'umugabana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir Sharif oyote bire buna ni go bago kiyago kwana ne serikali ne kwenekya buna abanyagetari bari go kiwetera cinga kingo aya ni gago chekerekere kyo mbekerigete ne tabanyagetari ke MPDU kyaberege korukoragana gote abuna onye serikali techo kubwato kengeri yabo ni go bagokigenda somogiro nanabuni gekembe kibono kia goserere gotaso somogiro asogote abuna samatuka mange serikali yaberege ko baumbia nakugana bwato kengeri yabo limuryoka buna betaba ko igwana ne serikali abatene bekembe KMBDU ni go batebire buna abanyagetari abange ni go bante go itireme chande menge asebona batebire muri go kigwantirana inse ya serikali yega bagendera go itireme chando ibaire bagwetera kurwa samatuko amagega. We are trying as our own as a county. There are other issues that have already engaged the General Teaching Referral Hospital on how they now need to start absorbing those medics who are currently working at Coast General Hospital, but their payroll is coming from the county government, so that we can have a level of independence and our wage bill as a county government can go lower, and the funding can be then used for purposes of non-recurrent expenses. The second issue that you, so yes, my hope is that one, the letter that they wrote was that it is not a strike notice, but that they will not be able to go to work. There's a true difference there. My plea to them, of course, is that please do realize that this is something that is affecting literally everyone, not just in Mombasa, it's affecting everyone in the whole of Kenya. We have two options: either everyone decides they don't want to do anything and they down their tools and we make the whole country not to be able to move, or we realize that where we are currently is not where we were. Basa wika Kakamega yo kabiro mugavana we county ya Kakamega wikirifo mbeto paranya nigatebire no mubwazimio wane Kenya sokorobekana kwabo ni gokokonyara komokonya na kumwegerera omokenyo botambe kubatikana buna kwikiraboni ga serikali ya Kenya kwanza terekere nchira chicha betege kulinga kiyechi kambeni kolengana no paranya nigatebire buna arabuna azimia kroba korobekana no bwende baganete ko cha somo Kenya na kugania serikali ya Kenya kwanza kurubo koribwa ebune bwendrete ni gochinga chama ntirakoti yabuna okorobekana kwabo ngo chikogendera onya serikali tiri gwikirania kogania koria iganetie mambo mnaona tunasema tunafanya sisi waenda zimu ambao tunakimbia tu kwa streets, hatujui mambo ile tunasema. Na sisi tunataka inji hii kuanzia 2027 mtu yoyote ambaye anapika kura, ujue kura yako imepikwa, kura yako itahesabiwa na kura yako itatangazwa vile umepika kura. Pana wewe unapikia kura Buyu na wakisabua kura hiyo imepewa Rashid. Hiyo hatutaki. Na tunataka tuwe na marekebisho katika Election Act kuona ya kwamba we have free and fair election kuanzia 2027, ambao kama unapikia president, hii mambo ya technology inatumiwa kuiba kura. Nasema kwa nini tumeunda kamati mbili? Ni kwa nini hao watu wanaendelea kwa mikutano yao? Tunasema hao pia wanaongea maofu. Chinga kiecho ni go paranya beirega kwene kyabuno bekire mirobere saine yokorabuna abaraivonsi korwase county ya Kakamega babeire bawo chamo na gukwana ase erio yerimo buturubani bonde butayo gose watananeka butayo buninchiremo yokoretera abananchi bensemeyo amagenderero. Na tumekuwa na ufurukano mwingi hapa baina LC na gavana ambao si ya mahana, kwa sababu tumemaliza kura juzi.
Na hata ukiwa unatafuta kiti, utatafuta miaka 5 utaweza. Mimi lengo langu, kwa sababu mimi ndio kiongozi kutoka hapa ODM, ni kuona kwamba watu wangu wanafanya kazi pamoja. Hiyo ndio kitu ya maana. Na hii county inaendelea mbele. Kwa sababu nataka baraza apewe nafasi afanye kazi yake. Na LC pia afanye nini? Kazi yake. Kwa sababu kama hao wanakongana, kazi itafanywa namna gani? Tumekuwa hapa na mambo ya chama. Wamepinga gavana kuwa sijui chairman. Nani amepinga? Ujinga kama huo hatutaki. Lakini sisi kama viongozi, mambo mpaka ifuate sheria vile inatakikana. Ndio kwa sababu nimesema na tumeongea na hawa. Tutakaa pamoja Tuesday, tuko na MPs. Tuongee nao. Next week au ile week tutakuwa na wale MCAs wa ODM. Tukae pamoja. Na gotigana yubono umuprem cabinet secretary Musalia Mudavadi ni gobono amochiro murebeke amageundi Emrera Morodinga anasamangana aringetokoro igasense ya Kenya. Mudavadi ni gatebire bune serikali ya Kenya kwanza bari ojuwanchirana okoburukana konde wensi ya sense ya Kenya anene okugokoreto no murebeke amageundi Emrera Morodinga chingakichi ni gamentire buna sebono ekerenga serikali no ikirania magendro ashinse mochonsi kulenda tari okorobekana okubona kwabere kokorekana gukwana imeye county ya Mombasa. Musalia niga muboririe umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga gutika ko mumuchi umuraibense Dr. William Samoei Ruto na ko mwachinga kinyororo eri gwikirania emirimo eri obwenerete asaba na nchi. Mwenyekiti wa Azimio ambaye ni Uhuru Kenyatta alijipeleka kule Kasarani na akapeana mamlaka na ile sword ya mamlaka na authority yote akapeana kwa William Samoei Ruto. Sasa wewe unalaumu William Samoei Ruto, unamuuliza maswali, lakini mwenyekiti wako ndio alipeana mamlaka na kila kitu kwa William Samoei Ruto. Mbona haumuulizi, je, mbona haukunipatia vile vifaa ukampayana kwa Ruto? Watu wa Azimio, tafadhali, do not try and wish a revisitation of ICC on Kenya. You are provoking people, you are trying to do it, you are trying to instigate chaos to try and create a spark ya kuleta fujo. Mheshimiwa William Ruto has restrained himself, his government has restrained itself, but surely for Azimio, we cannot allow vandals to continue vandalizing the investments of Kenyans, and you try and dangle the carrot or the stick around ICC on Kenyan people. It will not hold. Kenya has not degenerated to that level. Chinga kiechoni go omochumbe wekeombe kia East African Legislative Assembly yala Hassan Omar nera berega ko mochumra ibekia makia ODM Raila Amolo Odinga anena semero bereo korokorobe kana imense ya Kenya igenda tebiro na nigo ge guturubania amagendero ya serikali. Korengana na Hassan Omar nigo bona aboliria omoboli bo kwamereria serikali na obona Azimio wane Kenya koneke bunankuru bariri bagabene oche serikali ya Kenya kwanza na kago chinga kilibaikirania libabete bakolia chira gochesa ba Kenya asentu tangane ni gobono mariate birebuna nigere wango kigima ase omuri bwazimio kogendera kwamereria batara bali bagaria bene konyara kurobo kariri bwabo bune serikali ya Kenya kwanza. Tuachieni miaka yetu mitano and you will see change in this country, because wewe Raila ulileta political change, sisi katika UDA na Kenya kwanza na kina Mudavadi tutaleta economic revolution kubadilisha hali za watu. Please, we are tired. Mimi pia nilikuwa kwa hizo streets. Ni hayo sitarudi nyuma. Wapi?
You mess up our country every day. Seriously, kuna mambo yanachukiza. Urudi nyuma kufanya nini? Nani anataka urudi nyuma? Kwani sisi ni wale? Inachokesha. You ruin a country day in, day out because of your personal issues. Wallahi, you lost the elections. Mimi nilikuwa katika hizi trenches na William Ruto. Tuliona ile dhulma tuliofanyiwa. Niliona dhulma paka sometimes. I hope the president will forgive me. We used to see pain in his face. We used to tell him there is a God and the God is with us. Kila miaka mitano. Why else do we need an election? Kuandamana ni haki yake. But not to topple a government. Hakuna crisis in this country that validates a negotiation at yakina Kofi Annan type. The only crisis this country is how to retire you in a manner that is dignified so that Kenya's democracy and constitution can be respected. Wajua nasema sisi sasa tumekuwa wazee, bado wanatuharibia tu. Tuanze tuko university, tuko 20, tusikia Raila Odinga ameandamana. Mara Raila Odinga tukamjoin, tukaona hakuna kitu. Tukaenda tukajoin William Ruto, tumeshinda bado yanaandamana. Can anybody who can talk to him tell him that it is time to take a rest? Onshumuligiri bono kubwatekana ne bironga yungati yali ototo kwaliganne konekona tarasen tunde ya kabire togandere gosanga amonaye kulende wikiraga bototo ndo mutumoko mokevari Erito mweri baga Victor Sultan umwana bobangi atumanye nara yaga ndeta okorekana asensemeri ye chigosori nena tumanye igoro ya Helen Obiri iliritanga nakwana na Helen Obiri obwire ase chigosori chimbero tiga Victor chatumanye ayo na para tiga chatumanye ayo ora macho mweri to basa goskare. Bemono Vincent Onyancha na Everline Osero kurwa sense mende ye studio mwanchu muligeliana maminyoko a Boston Marathon arule koera ense ya moyoka ya etire Helen Obiri onyalire kobaga koene kinga obwatire entunde ndego so bwire entunde nde ye maminyoko ye chimita chiribwisano kolende nimbwa tamange kurwa sense moyichiko soli ayuna akwariganeirie emogoroba ya lero ngoro kwa Victor Sultan no ibobanginde tuchakire aiga sorogongoro Gusii abwase ababunge sorogongoro Gusii baboliwe kwa kingango sira bale chigosori anene ase chitimu chikosori ase ligi ya Kisii County League ye maiga ya omo nyakero manene gose mo secretary general wekiombe kia FKF asorongoro Gusii umenyekana tubuna Evans Mageka usanga asenchira yabenene gitasendi Ndizi TV bwasata birubuna kugani yankororo wo ko ene kinga aba bunge ngotumika bale nyengeria ibakanyora kurwa serikali anene gosira aba gosoria asensemeyo asoko bayene kiringa nkonyora bale chijazi ko ene kiringa nkonyora bale ebitie byabako gosoreria nabo yokonyora emepira. Asa maleta ngo kwa Evans Mageka goira chinga chichi goteba abantu bamente county yaito twara chesire ne round ya we are approaching second leg ese side ya Gucha second leg tocha ese side ya Kisii kiatwa chipuli chiribere on 19 next week reto kola first leg akira ba kilime bire ba kolire challenges ya bire team chaito challenge nje tangane teams njibwa uniform challenge ya kabere mbabu adimepira challenge ya gatatu mbabu activity ba uchesera ngo irenga keji wa pili saba jumba baito mbabu ate kiti ya 2% ya kile constituency kyagara no roche financial yengo anere kwera bara akore byo bato kule team chaito uniform emepira nanye bitina abakoros abange bara bakuwa na there is no kit for tournament a tournament ingeko kwa tournament na bokora uniform a tournament na bokora emepira. There is no way Mondula atebe team ko konya gachire na njibu ata sponsorships teams njibu ata sponsorship na nengo chirenga kie go appeal to the county government ya Kisii kola mugabane to ko Kusimba
akonye birao bitu gwete sport bill ene bya bitu nyanya akonye kuroro gusaba kibeza kurwe sese amantu koka sport fund iyo echecho mo secretary general Mageka ni garuro kobolia gochia saba ki enko ya sorongo rwagusi kwana kingati bari kwelikia sechitimu gwetania yamo elio gwetanga negesusuro yo gwako isiko gotako mupira kolengana na machiko yekiombe ya FIFA kogenda kuchibosio na ene ngobwa pili turo mose se birao byituma basakore ntokoka registration double registration onde bwanze na tokoria kwa double registration mna last week ntukanse gwe pool ya Gucha side ntwata ndo mchezaji yomo naenda twamubani for 1 year asa waka jitimi ibere se county league yo mawa alituka waka Mosora litukendo waka Nyasara you got to take action for that player and I think anybody who will talk about double registration na better take watua as per the FIFA rules. Going to prepare for the award because most teams in team Chinyinga we are preparing for the award of Mwakoyo. You know, federation tenga muna tournament kwa federation award toko wane is a promotion na ano kwa hakana la registration here of the next level. Otigana na Kisii County League ngoirewika se ligi ya Kenya Premier League abwase abakingoyo ba Posta Rangers balimetie endoto ya Gor Mahia kugendereria oburayi bwabo ase ligi ya KPL ase chipointi 3 magayo kubeka chigoli bere ase ntunda ya kabere kwanekia mangana kwa chigoli bere ase bere chigoli cha Gor Mahia ni go chabegetwe na Benson Mala ase tageka ya gatano limo nawe go chitaka 25 neyemo na wakati huo anapata kadi ya njano. Tina Odiamo anapata kadi ya njano. Shida imetokea wapi? Ameingia uwanjani baada ya kupata ameingia bila ruhusa. Anapokuja pale sasa kama kipa wake pale pia pale kuangaliza ule mpira pale angalia nje ya chini wake kuna Kagemo Shapiki Kagemo ni mchezaji ambaye sasa hivi anaenda kucheza pale Tirwe katika uwanja wa mpira umechukuliwa pale haraka sana na sasa ndio hiyo Austin lakini Mutongo itaita anasimama kidete Western kama gavana za kama unatoa hapa musician unatoa hapa musician Every Christian life is in the alafu timu nyingine inahitajika ndani kwa laptop na kadi nyingine inahitajika ndani kuna software Tigarabu abo se Kenya Premier League aba kienkoyo ba KCB ni go ba ke tiobolito bwe timu ya Wazito magayo kubaikora chigoli bere seri na resegero Kennedy Wino ni go aba enekele TKCB goli ntangania seteka ya 15 na 3 magaya Kevin Okumu ko ba enekele ya KCB obobui
Mwisho.